Stanovnici zagrebačke Loputske ulice svakoga dana prolaze pokraj jedne od najneobičnijih kuća u gradu. Njezin vlasnik pak, kada ju je prije 10 godina kupio, za nju je imao potpuno drugačije planove. Ja nisam cijelu noć spavao zbog toga. Da li ruši, da li ne ruši. Bila je dilema. Na koncu, kako se kaže, jutro pametnije od večeri, ne, ni za živu glavu rušiti. Obrnuto, urediti je, dotjerivati, održati ću onako u originalu. Njegova kuća ima na tisuće detalja. Zbog nekih je dignuo kredit, a po neke je morao samo skoknuti do Jakuševca. Tu konkretno gore kod nas je znalo biti kad ljudi ostavljaju, bacaju koje kakve otpade, ima interesantnih stvari ovako koje još možda ti svojom idejom i tako doradiš i dobiš jednu fantastičnu stvar. Dakle, stvari o mašti, u volji o mašti. Jel? A sve to opet ide malo, moraš imati nešto, tu neku crvenu nit u sebi, to bez daljnjega. Ali iznad svega rad. Nakon šetnje Jakuševcem rijetko se kući vrati praznih ruku. Iako su ondje stvari znatno jeftinije, nekad i ne pita za cijenu, jer je on tom predmetu već odredio svrhu u kući. I naiđem na neku stvar koja mi je interesantna, zapnem mi za oko i onda sam ja gotov. Onda se ja ne pogađam više, makar bi se mogao, još bi mogao je jeftino, ali ja bi još mogao to da se pogađam. Međutim, ja imam već predodžbu uz glavi šta bi to meni trebalo, ja odmah vadim novce. Ovaj umirovljeni pravnik ne planira prestati uređivati svoj životni prostor. Njegove vrijedne ruke ne uređuju samo njegov dom, nego i neke tuđe. Ona može biti kao ukras, ali sad sam ovo dodatno metno baš za pticu. Jer sam vidio, čini mi se na televiziji, sam vidio jednog čovjeka tamo u Zagorju kako ima vrtu tamo na grani za ptice. Jel? I onda sam se sjetio, rekao, krasno, imam ja ovo, pa ću, i onda sam se malo dao na posao, pa sam onda napravio ovo i sad planiram to staviti recimo van za ptičicu negdje, da mi prezimi do prvi, sad koja bude. Ja? Slike, odljeve i vaze montira na zid. Ponekad mu u izradi pomažu i prijatelji, ali ovaj majstor veći dio posla odradi sam. Zato mu je alat jedan od najboljih prijatelja. Najviše volim raditi sa ubodnom pilom. Ne znam, znate ona ubodna pila. Zato što ona vam pruža mogućnosti eskivaže koje kakve i tako dalje. Figurice, svašta možete s njom raditi. Jel? To mi je kao nekako najsimpatičnije, najdraže. A mogu i ravno, mogu sve. To je zaista dobra mašinica koju je izmislio, svaka mu čast. U njegovoj kući nema kraja iznenađenjima. Miljenko u svojem vrtu ima 6 stabala banana koje je posadio prije 3 godine. Sad je bilo interesantno, ove godine, znate, ja sam to zaboravio, to još 3 godine tu stoji. I trknem se s glavom, znate. Gledam pa nešto, ovako mi je to nešto bilo, ovako spupčesto, ja sam mislio neka bolest. Kad sam ja malo otvorio banane, 2 komada, 2,5, treća rasla ovako. Njegova kuća rasadnik je dobrih ideja, no ipak postoji netko tko narušava njegovu idilu koju je gradio dugi niz godina. Detalji koje Miljenko vrijedno izrađuje danima nekome očito smetaju. Očito ga neko plaća. Zabadave, jer on to radi po zimi, po ljetu i proljeću, on ne zna ono mjesec, 2, jer to je već 5 godina, on 4-5 godina to radi. I 4-5 godina ja njega ne mogu vidjeti jer on meni bježi, jer on mene zna. I ja radim tamo, on pođe pokraj mene jer jako dobro zna da ga ja nisam vidio lice. I dođe ovdje u sred dana potrga i otiđe dalje. S obzirom na to da je svoju kuću uradio u inat modernim zgradama, tako će ju inat provalnika nastaviti ideje pretvarati u opipljive stvari.